Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti bagas ni tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat idinang ipauitak manang Karen? Ay nawaw! Naibus nga rudan, masapul amang ipauit ka manan. O sige, mangipauitak no maalak ti sweldok manang. Aywan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni tatang. Awan ka di tinabati iti impauit ko ang kwarta para iti maintenance ni tatang? Manula ang mati impauit mo ide, amumad anangin na ti magatgatang ita. Kita agto no adda mabati iti sweldok manang. Ay napangaasay ta siguradwam. Saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni tatang? Da kami ti kaasi dito'y nukumaro ti an-an na yan na. Wen manang, di ka madanagan ta mangipauitak to. Nasayaat mo't nga ron nukasta. Di mo liplipatan na. Amumot ada kami ti mga asikaso kan tatang dito'y. Apay adi mawat ka pa lang amin iti kwarta kan ading mo. Wan tapagrebengan namot dayta kas anak. Mabalin mo't adatapay lang ti gumatang iti bagas ni tatang. Ay nawaw, di ka man agin babak nang si ka Nelson. Tapno damot maitulong taa. Saan na mabalin ani Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay asaan. Gapot taan da iti abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod da kwartana. Kan maysa, mangipawit ta saan namot ama asikaso ni tatang. Saan mo't narigat nga asikaswan ni tatang? Tamo na pa'y matir aramidon na. Saan ka amabanog ta napigsapay? Masapon lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni tatang. Kahit si kamot ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabailan ni Arlene day talakay. Si kakit dimot. Anya? Agpasentro ka kade, Karen, kaanakan. Wanante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manan impawit na. Adda, ante. Para mat ka ni tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta. Pagtitinulungan nyo nga asikason ti amayaw. Ay ante. Kanayon kumat asarong karan iti pagnanaedan na. No apay nga min adiyo kayat ti agnaed iti old house yaw. Ay na, adamot ti kalapaw mi ante. Kan maysa, oray no sa bali abalay ti pagnanaedan mi, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar. Nang runa ket lakayan ni tatang yaw. Ay nawaw, ammo mi daytan ante. Aywan gayam, awan ipaw ityaw. Adda ko maipagatang ko, ngem amangan numataktak ka. Anya ti ipagatang yo aya? Asukar ken mantika ko mabalasang ka. No saggay sa akilo laeng, mabalin met ante. Ala, mabiit laeng nga rod taalaag ti igatang mao. Kumusta ka kabagays? Nangyagak iti prutas para ken ka. Ayaman ako unay, kabagays. Kumusta mo tantiriknam? Nasayat ba? Awanan tinasakait? Ada maintenance ko kabagays. Naimaglangan tadaimpaw niya Arlene. Ayun, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umay laeng itultulod ni Karen iti balay. Pagtitinulungan da kumaa. Manlaw kong araw na mabambanog matan ni Arlene. Di na laeng maindiritsaw. Wen ta saan met amabalin nga isulaeng timangted iti kasapulam. Ket addame ni Karen. Rumbeng laeng apagtinulungan da nga agkapsat. Laita ti saan na mapanunot ni Karen kabagays. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang?
Adda ka din ni Nelson, Karen anak ka. Adda trabaho na itatatang. Apay ka de? No mabalin la ko makit ipatarimaan ko ti bubong ti kusina. Agtid-tid ngamin no kasta matutudaw. Ay nawaw. Ibagayo aka ni Arlene tamang ipawit iti kwarta. Saanan? Apay asaanan? Ang mga no agreklamo ti kabsat mo no iso akanayon. Iti anya aga po ko mga agreklamo kat no awan kayo, awan met iti ayan na ita. Da kayo kumamit ka ni Nelson ti mga ipatarimaan. Saan man ka di adakkel ti magastos? Urayan nyo ti ipawit ni Arlene, tatang. Ibagak amang ipawit no umawag manen. Mangipawit ka, takaasin ni tatang no agtudo. Mabalin mat siguro nga ipatarimaan nyo pa lang, manang. Ay nawaw, kasano nga ipatarimaan me kat awan nga rod ti kwarta? Masapol amang ipawit ka. Awan kwartak ita, manang. Awan kwartam kunam kat agtrab-trabaho kamot dita abroad. Pag tinulungan ta ko mga ipaay dagiti masapsapol ni tatang, manang. Ay na, naimbag ken ka ata awan pa'y asawam. Awan pa'y anak mo. Ken sigurado adakkel ti sweldom dita abroad. At damat iyor urnungak, manang. Ay na, awanan ti adu asao. Mangipawit ka, tapara matlaang ka ni tatang dayta. Api ngamin asyak amin. Tumulong ka mata. Naa, ammumet ada kami ti kadwana ditoy. Ammo ka saan anarigat nga asikaswan ni tatang tanapigsapay met. Ammo na ti aramiden na. Ay na, nagadulakit din asaom. No di mo kayat ti mangipawit, saan laang? Imot! Pudno mo, tinaibaga ti kabsat mo. Pag tinulungan nyo nga ipaay ti masapsapol ti amayaw. Saan kayo kumangagpin na to doon? Oho, imot kit di aday jeng Arlene. Dapno awanan ti adu asaw. Tarimaan akong ti bubong ni tatang. Ada kwartam aya. Manulang mat ti magastos si Jay. Repair lang mat ti maaramin. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla ka baknang. Awan imbagak akasta. Tila ang kanya katag tinulong kayo ti kabsat mo. Di ka man nagbalin nga imot si Karen. Kabailan nga rod ni Arlene timang tangdan iti mang tariman iti dayjay abubong. Anya nga rod mo, ti maitulong mo ka ni tatang. Kabailak mo't kami na tarimaanan dayjay abubong kahit. Sana masapol ang mga hala kayo iti sabali at ang danan nyo. Ha? Diyak mo keng kanil sound. Wano, kayat mo at ang danan nakpay ti kabsat mo amang tarimaan iti bubong ni tatang. Iso akasta ka. Amangan wa dapay kwartayo amabalin amabulod anti Marta. Pangalaak ko maangay iti kwarta katawan mo't pensyon ko. An-anwam ti kwarta aya. Ay kwa ante, mausar ko mano ipatarimaan mi ti bubong ti balay apag nanaadan ni tatang. Apay ngamin ang masapul nga aggastos kayo. At damot nila kay mo. Kat, libre nga rod manan ti serbisyo ti asawak. No kasta, kayat mo apurdiyaan pailaeng ni Arlen ti asawa. At least ni Arlene taada trabaho na. Kan awan pa'y anak na, ta saan damot ang nagkasar iti nobyo na. Uray awan pa'y bukod a pamilya ti kapsat mo. Pagrebengam latta ti tumulong kas anak. Anya? Uray anya pa'y ti estado yu iti biyag. Pag tinulungan nyo latta. Saan ang nasaya at nga agpinatudon kayo? Di ka agbalin nga imot. Saan ang nasaya at nga ipasam iti kabsat mo? Ti responsibilidad mo kuma akabsat na. Kasar darlin kang Jake ita bakit? Di ka mapanaya. Masadutak amapan. Ay nawaw, apay kumakit, kabsat mo na Jay. Anya ko maitano kabsat ko? Talo atawanan tinapalabas sipod nagapa kayo. Di mo kayat na maurnos ti parikot iti nagbaatan niyo? Di uray saanan ang maurnos, awan na sakit abakrang ko. Anya kalakit di mo tan bakit? Ay, di kagsawa kasla amom ti amin si Kanilson. Jakmet makita ni Karen. Saan ka no nga imay kung nati manugang ka o kabagays? Ay nawaw, apay kanumot.
Wala, taada saan da nagkinaawatan kan Arlene iday. Ay nakabagis, nabayagan day jaya. No saan nakngagbid daw, talo atawanan tinapalabas. Talo at awanan tinapalabas nga maging gaita saan pa'y anaurnaos. Ni Karen mat ngamin numaminsan, saan ang makaawa-awat. Day tamat ti kayat kan kuana. Noan niya ti amuna, ipilit namit nga iso ti husto. Naku nampay kabagais. Di na mo atulungan ti kabsat na. Gaputaan da kwartan ni Arlene na kabsat na. Isumutan tinamnamaan na. Agnaid kayon dito'y balay, tatang. Ay nawaw, apay ko makatadamot balay ko apag naidak. Awan nga rod kadwayo ijay. Kabaalak mo't nga oray ang may saak laeng. May mayat lataan no dito'y balay ti pagnaidan nyo. Tapno maasikaso kayo madlaang. Nakababain mo't akin nila kay Mau. Katno nila kay ko tinangibaga nga agnaid kayo dito'y balay, tatang. Aya, Wen, tapno adda ka no kadwami. sa anak komportable dito. May mayat dito'y tatang. Nalawat ti arubayan. No kayat yu, di mulaan yu itinatnateng, tapno addamot liwliwayo. Sa tino tinangipanan nyo karag iti gamit yaw, tatang? Iti ayan ni Arlene. Ijay ti pagnaadan niya? Uy, nanakaw. Ay kat nasaya at ano ijay ti pagnaadan niyo, tatang? Masapol ang maripirmanan ti old house yaw. Wanya raw. Ano, mutan ti dadail na. Tulungan kayong, tatang. Adan samot trabaho. Nalpasan, tatang. Half day lang ti trabaho kita. Alaman nga raw, Nelson. Tulungan nakman. Itayan mo't gayam ni Arlene ti pagnaadan ni tatang. Ay kat nasayaat tapno mapadasan mo't ni Arlene. Tapno addamot sirbina Ay nawaw, apayakas tamanan pa kat. Mano atawan na iji abroad. Mano atawan adina na asikaso ni tatang. Panawan mo't tapno bumawi. Nagsasao ka, kasla narigatan ka launay. Napigsamot ni tatang, amuna ter aramiden na. Sinumbraan man ngamin ti istoryam. Ay nawaw, pudno mo't ti ibagbagak. Mano atawan asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Di kag sa wakas taambok asaan ka anarigatan ken tatang. Takas na ko nakitayan, napigsapay ni tatang, amuna ter aramiden na. Umay kayon, tatang, tamangan tayon. Ha? Mangan tayon kunak. Nilakay mo nga'y. Nagrubuatan alas 6 iti agsapa ti duty na. Kastaya. Umuna kalata na mangan. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa, tatang. Alas 10 wano, alas 11 kuma. Nasapa na una iti alas 8. Tatang, no kayat nyo pa iti agbyag iti napaot, mangan kayon. Sa anak anairwam, amasapa ti pandangan kao. Kun sa anak anairwam, amay lutuan. Ne, apay, saan na kayo nga sa asikaswan ni Manang Karen? Sagpaminsan lang, may. Kunak tupay ka. Ngam no umawag kanya. Kaya po, kasla na gado ti sakripisyo na para kada kayo. Napanak di tabalay ni tatang yu itay, katawan gayam dita. Iti ayan mo't gayam ni Arlene ti pagnanaadan na. Rombang laang tapno addamot sirbina nga anak, ante. Ay nawaw, apayakas tamutan, Karen. Tapno pagsirbyan namot ni tatang Mano atawan mo't asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Isu nga isumot ten ita. Saan mo't anarigat nga asikaswan ni tatang yukot? Ay basta. Husto laang anapan ni tatang ijay tapno mapadasan mo't ni Arlene. Ay nabalasang ko. Saan man anasaya at ti kapanunutan na kasta. Di uray pa agnaad ni tatang ijay aging gattong palbiag na. Pag tinulungan nyo nga asikaswan ti amayo Ay nalpasa kun ante. Ni Arlene mo't ten di mo ipaidam ti tulong mo kaanakan. Saan anasaya at ti kasta agalad ti maysa nga anak.
Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang? Umay kayo laang sarungkaran, karay na nakaw. Kat, kumusta ti biyagyo iti puder ni Arlen? Mayat matkit day. Saan dakmat abaybay anti kabsat mau? Husto tapno addamat serbi na nga anak yo, tatang. Anya, Rumbang laeng nga itad na dagiti masapsapol yo, taaddakat nga rod kwartana. uray adda kwartana, ag tinulong kayo latta kuma. Isumatan Nalpasa kon, tatang. Inaramid kon ti responsibilidad ko kada kayo. Anya, Anya ti masapol mo? No awan aramidem, mabalin ka di akadoam ni tatang manang. Apay, sa dino ti papanan ni tatang? Agpa-check up ko ma. Ay nawaw, si kamatan ti makaam mo. Apay asyak manan ngay ti asitgam. Itad ko matkat di ti kwarta apagpa-check up na. Idi nagabrod ka, siyak tinangas asikaso ka ni tatang. Nalpasan ti responsibilidad ko kenkwana. Wen angam kwartak matigas gastusan nyo idi. Awanak dito'y Pilipinas, ngam mangipaw-paw itak mat iti kwarta para kini tatang. Ay basta, nalpasa kon. Si kamatan ita, Arlen. Sige, siya kon ti makaamo kini tatang. Ngam aramidem mat atikas iti inaramid ko idi addaak ijay abroad. Mangted ka iti kwarta para kini tatang. Anya? Binulan no agpaw itak idi. Iso nga ita taaddan ni tatang iti puder ko. Binulan mat amang ted ka iti kwarta agastusan na. Ay nawaw. Pangalaak nga iti kwarta nga itad ko kat awan mo't natalgad at trabaho. maan ano nga min aya no kadwaam ni tatang agpa-check up, ta kwartamat niya Arlen ti gastusin niyo. Isu kumamot dan ati makaam mo. Ay nawaw, agpanunot ka manmet nga main bakit? Kaisumot dar aramida. Idi adda niya Arlen idi amron. Sikang agpaisaw tinangasikaso ka ni tatang. Ngam binulan mo't nga agpawit ni Arlen. Na, No ti kayat mo kat aramidin na tikas itinaramid mo para kan tatang ide. Inaramid naman ti rumbang babaan ti panagpawit na ti kwarta. Sikapay nga rod tinangiruror iti kwarta agastusan ni tatang. awan nga rod kwarta kay naapaw. Amumot gayam nga awan kwarta. Ano lang mo't di kadwam ni tatang agpa-check up. Saan mo't komplikado na ichay? Kan iso lang mo't ti maitulog mo, tawan mo't kwartam. Alawanan. Kadwa ko ni tatang agpa-check up tapno awanan ti ado asa uyaw. O, kasta no awan maitulong mo a kwarta, bumawi ka iti sabali awagas. Kasta ti may parbeng nga ramidem, kas anak ken kapsat. Kumusta ti check up ni tatang? Anya ti imbaga ti doktor? Normal kanumat dagiti laboratory test na nga masapol nga obserbaran. Awan in reseta da nga agas? Vitamins laang mat. Adda ginatang yaw? Wen, adda. Kaano man ang ti check up na ngay manang? Ay kat no maibos ti vitamins na After 2 weeks ka numanan, tapno makasigurado tayo. Sige. No busy ka, siyak tumanan timang kadwa ka ni tatang. Agyaman nak manang. Kasta ti kayat ko. Tulungan na ta saan ko ang maaramid amin. Ay, nawaw! No para itinaganak tayo, rumbang nalaang apagtitinulungan tayo. Nang runa kadagiti agkakabsat, saan tayo nga agpipin na tudo. Baknang kaman kan saan, aramidam ti kabaalam, tapno tumulong kadagiti naganak kanyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg
Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Itay pay, adi ka matagtagaray, Annabel anakaw. Adda ka di parikot mo. Kwarta, nanang. Kwarta ti parikot ko. Ay nawaw, tisigod apakitang tangdanam ngay. Awan mo't ti maaramid ijay, nanang. Amangan kit din no ada amuyo amabalin ko apakitang danan. Uray siyak, awan mo't ammo kanakaw. No kasta nga rod, masapol nga agpanunutak iti sabali a pagkwartaak. Niglenda ngay, awan ti ipalabana. Maminsan laang mat iti makalawas no agpalabaday jay, nanang. Kasapulak ti pagkwartaan, iti kasta kat maitad ko ti masapsapul ti anak ko. Agpanunot ka nga rudon iti sideline mo No adda pagpuunam dita, di agnegosyo ka kide. Ay nawaw, anyatar aramida manakaw. Tilapia a Shanghai, nanang. Tilapia Shanghai. Wan, iso tinegosyo an napanunot ko. Adu nga min ti tilapia dito'y lugar tayo kat. Adda nga tamo laeng gumatang. Ipadas tayo ananang. Kasanungay no awan gumatang. Adamak di target market ko Ngam no bilang mantasaan nga agklek, di agluto ak manan iti sabali. Sa bagay awan mo't dakas na no ipadas mo. Adda ka di pa'y maaramid, tulungan kan. Alaman nga rod, nanang. Tulungan nak tapno na bibiit amalpas ti trabaho. Mangisursurak iti lakok ita, nanang. Ay nawaw, kunak man no ilakom iti Facebook, tapno di ka mabannog amagmag na. Kumaa, ngaman manumat ti gumatang no iti Facebook laang ti pangilakwak, nanang. Kan maysa, madimat laang no maistak ti lako. Sapay basit mat ti freezer tayo. Dayjay laeng nga anak ko. Ano saklatan ati mangisursur, no bilang man ta alas 12 kat awanak pay nga agawid, sukunan nyo pay laang man ti apuyo, nanang. Anya nga oras madismiss da siya aya. Alas 2 iti malam, nanang. Ala, sakto latan ti mangsukon kan kwa na anak ko. Agyaman naklaunay, nanang. Awan anyaman na. Agrubot ka kit din, tay supay ti malakwam. Agan-anad ka, anak ko. Nay, anya tabi nagkatmaw nakaw. Lakok, Nana Silya. Tilapia a Shanghai. Ipadas kumamat ti ag negosyo. Awam mo ngaminan pakitang danak. Gumatang kay man kidi. Tilapia a Shanghai kunam. Woy, Nana. Nay, first time ko amang ngagday ta Adagayam kasta. Manungay ti may saapak. Sa nga gasot laang, Nana. Ngam adu ti kargana. Aya, nan, kita akman balasang kaw. Kitaan nyo, Nana. Adu ti kargana. Saan asayang ti kwartayo no gumatang kayo? Naimas ka di matlaang dayta? Kat siyempre, Nana. Siyak tinang timpla. Aya, ay kaikan man nga raw iti may saapak. Taramanan mi man no naimas matlaang tilakaw. Awan ti pagbabawyan nyo no maramanan nyo, Nana. Naimas mo ti Shanghai nga inlutong bakit? Iso ti sindak itay. Lako ni Annabel dayjay lakay. Ano kasta, agnignegosyo mo't gaya mo ni Annabel? Tawan kanumatan pakitang danan na. Sapay single mom dayjay. Single ma'am ngam na diskartimat. Madlaw mo't. Gumatang kan tumanan mo kwa bakit? Kasta talaga ti plano lakay. Nayunak ti gatangak ta irisil kumanmat tila ko na. Awad isupay ti kanan siyam no ka. Ay kawan na, kan makatulong akpay kan kwa na no bilang laang. Una yan dayjay nga Annabel. Ay nawaw. Anyawanin ti katawam dita si ka Merlita. Kasano nga min tila mapampanunot ni Annabel nga ilako. O kita am tipos na, tilapia a Shanghai for sale. Kunana. Oh, anya ko matibibiyang mo.
Sigurado asaan anaimas daytoy lakay. Ay nawaw, di mo pa ilaang naramanan ngam kastaki din ti bagbagam. Kat nagpay sumot, kan kita ang ti presyo na ah. Nakangingi na si ka. Agasam nga iti 100 pesos per pack. Ay na, nawan na saya at nga ibagam, aguli magkalatan merlita. Ibagbagaklaan mo't ati marikrik na. Agasam nga Nagngina ti presyo na. Kat nalakalaang mo't ti tilapia dito'y lugar tayo. Di mo man amo tilaw-law atem ditan. Ipadlaw mo nga awan ti among no may papaniti negosyo. Tilapya lang ayat ingredients tila ako na. Adto yan, ti itlog agat-gatanga, mari ide. Agyaman na klaunay, Maricelia. Naimbag lang adda balunan ti apok ije pagadalan. Nagasat dalatta taad da itlog, maray. Da tayo ide kat asin laang. Ay, wan gayam. Adda ka di pa'y lako ni Annabel a Shanghai. Agaramid itamaray. Ibagam tuman tamangi reserve iti sa nga pulo apak para kanyak, maray. Ay nawaw, nagadon maray. Wen tajay daduma, ilakok mat dito istur ko. Agrisilarak mat, maray. Ay mayat day tamaray. At least kan katad da istor mo. Wen, basta ikanak iti discount ko maray. Sige maray, ibagak to iti anak ko. Sige, i-deliver nan tulat ta dito istor ko no adda, maray. Nana Celia! Nana! Ay na, pasensya kan, Annabel. Jack nangag tipok kaw mau. Adda ngamin ar-aramidak ije kusina. Okay laang nana, maawatak mat. Dayta ka din, tay order kaw. Wen nana, Mutoy nga rudan. Manungay, tibayad na. bayadan yun to. Ano mailako yun nana? Amangan no utanga kat awan to igatang mo iti ingredients. At dapay maki di nana. 10% off para kada kayo. Tapno adda ganansya yu Aya, ay, agyaman naklaunay anak ko. Ipautang mo nga raod. Wen nana, 1 week to pay. Barang adda ti gumatang kada kayo. Ay, wan, sige. Agarami daktaw iti karatula inton madamdama. Tapno makita dagiti customer kaw. Nakita ka naggapo ni Annabel dito'y istoryo na Celia. Wan, imay na in-deliver tila ko na. Anya ala ko na nana. Shanghai. Ha? Lukas na. Gimatang kayo. Katuan, ado ti istak ko at tilapia a Shanghai ditoy. Gumatang kan, 100 laang ti may sa apak. Saan ka alugay, taado ti karga na. Agasam man ti sangagasot nana. Nanginalaunay mo ti sangagasot. Manulaang mo ti tilapia ngay. Nalakalaang. Siyempre, saan laang mat at tilapia ti ingredients na? Kan may sa, jay oras na pa'y anangaramid. Uray anana. Nanginalat ti sangagasot a presyo na. Agarami daklatan iti Shanghai ko ano kwa. At daking kaday taa, saan mimutkit di nga ipilit agumatang ka? Una, siyampu lang ti umay ko gatangan, nana. Iprito man dito merlita bakit? Ay nawaw, anya dayta. Tilapia a Shanghai. Anya, Ada ka di parikot. Ginatang ko dayta kini Nana Celia. nakangingina, ngam gimatang kapailang ma. Sangagasot laang matimay sa apak dita. Dayta nga rud ket, nalakat ti tilapia, ngam sangagasot ti panangila ko day ti may sa abalot. Ha? Overpricing mo day dyan nga Annabel. Sakto laang mo't bakit? Talaga at di mo amo ti agtipid leyo. Kas kalabak nang no nakaigam kay ti kwarta. Na, gimatang aklang itila ako na Annabel. Kastamot ti panagsasaom kanyak. Di ka maawatan, bakit? Gumatang kamutan itilakok a Shanghai, Mari Merlita. Mano ti may sa balot. Sa nga gasot laang. Ay nawaw, nagngina magmari. Ni, saan mo't sakto laang ti presyo. Anya asakto lang, kat numadlaw mat nga overpricing ta Shanghai mo. Nalakalaang ti tilapia, ngam kasta ti presyo ti lakam.
Ay na mare, uray na lakat ti tilapia, saan laang mat nga iso ti ingredients ti lakok. Kan maysa, inayon kumatan ay titangdan ko anang aramid. Kan packaging na pay. Dayta, kat timadi kada kayo ang negosyante. Mahilig kayo iti overpricing. Nadalos ti konsensyak mare, saan nga overpricing ti lakok a Shanghai. No di mo kayat ti gumatang, ibagam anasaya at mare, saan a masapul a pagsasawan nak iti kasta. Nay, anyat mapaspasamak king Merlita. Na, anya ti basol ko nana. Awan matdakas nga aramidag. Kayat ko la maamuan no apay apagpupudutam ti Shanghai alako ni Annabel. Ti overpriced a Shanghai ala ko na. Ay nawaw, overpriced mo't ngay bagbagam. Katun mat nana. Overpriced ti Shanghai ala ko na. Overpriced when no awan lang kwartam ngay gatang mau. Agresealer kakit di mo tapno ada kwartam. Ay sana nana. Sa anak ngagbibisinan niya. Sino tinangibagakin kang agbibisin ka no mangilako ka? Awan matkit di nana. Malagayam. Opinyon ko laang mat dayjay ah. Da kayo kit di mo. Anya ka naman ti overpricing ay bagbagan ni Merlita, bakit? Ti Shanghai alako mi akin ni Annabel lakay. Overpricing ba't nga ibagbaga na? Jack amoy ti dayja a tao. Umapal siguro iso akas jay. Agraman Shanghai pagpupudutan na. Ay, una yun ti kasta at tao itapanawan. Overpriced kun kunana pay Oh, ang mga nuawan laang ti igatang na. Siguro Ay, saan laang ba't nga iso ti tao dito lugar tayo, bakit? Naku nampay lakay. Uray saan agumatang kat adalat tamo dagiti kalugaran tayaw amayat agumatang itilako may. Kasta talaga ti negosyo. Saan nga amin katsukim? Kan adalat ta dagito mapapal. Agrubwata ko nanang. Mabagkat mo ka di talakaw, manakaw. Uwan nanang, mano akilo laang mat. Mabalin mat nga main nga inton bigat nga i-deliver mo. Saan ang mabalin nanang? Naibusan tila ko ni Mari Amy. Sayang mat ano sa anak amang i-deliver ita. Sayang ti mailako na kuma. Kasla di ka mabambanog. Nasurok ang makatawanan akastater aramide manak ko. Di nakpakadanagan nanang. Nalaklakakit ti daytoyin angam ti mangisursurak. At least ita adamat ng tisukik. Adda katulungak ang mangidispos iti lako. Naimbagpay na Annabel. Ado ti suki na iti Shanghai alako na. Anya ko maita. Kasday kumamot aramidam Aguray ka ngamin Aguray ka tagpanunutak met iti Shanghai version ko. Agpasuro ka keng kuana no kwa, bakit? Apay ngagpasuro akpay langgan ko ana. Kanalakalaang matagaramid iti Shanghai. Amangan no adda ti secret recipe na, adi mo ammo, bakit? Kompetensya ito day tanga Annabel lakay. Mangilako akmat iti Shanghai analaklakang tilako na. Na, anya klase ti kapanunutan day ta? Imbes nga agtinulong kayo. Saan? Taday tamot kompetensya ti kayat mo. Mano nga oras ko dito Ngamday ito hilaang tinalpas ko. Ay, una yan malugi aksamot ting. Nay, kanya nga day ta Merlita, bakit? Ijay ka pa iman leyo. Di ka pa salsali dito Ay nawaw, Shanghai samot day ta. Anya kumaita no Shanghai. Ilakom day ta? Kumaa, ngam ni. Mano nga oras ko dito Kat saan pa'y analpas tar aramidok. Bakit? Adumot nga minti proseso na. Mapanmat gayam ti oras no kastoy lang. Kasta talaga ti agnegosyo Iso akas di ti presyo ti Shanghai alako ni Annabel, ta adumot ti proseso, bakit? Gumatang kayo man itilakok a Shanghai, Nana Celia. Ha? Nay, anyat ko na Merlita.
Aglaklako kamot itan iti Shanghai. Wala na, sobrang amin ti inaramid ko. Ay, nawaw. Day tama tinigusyo. Kumaa, ngamapan mat gayam ti manunga oras. Ita, maawata mo no apay akas siya ti presyo ti Shanghai alako ni Annabel. Wan nga rod nana, narigat numano-mano ti panagaramin. Ado pa'y ti ingredients na akasapulan Kan packaging pa'y gayam. Gumatang kayo man mat itilakok nana. Wano saan, mangi-display kayo dito istoryo, ta iso pa'y ano adda gumatang. Ay ka mabalin latamot Mano apakday ta aya. 15 packs nana. Ngam nangingi na ngam tilako ni Annabel, tadakdakkel mat ti puunak. Mala, mood daw, taipadas ta nga ilakaw no adda gumata. Adamo gayam Shanghai alako ni Merlita Nana Silya. Wan balasang kaw, isuma ti akin lako iti chicken a Shanghai a makitkitam. Nangina mo laeng nana, nanginginangam itilako. Ti ammo na siguro nalaka ti agaramed. Nagado ti negatibo a comment na kanyak idi nana. Ay ka agsardang mat siguro itan ata napadasan na matan. Mapan magayam ti oras kun kunanan tupay idi imay dito isturkaw. Ay, day ti parikot iti daduma a customer no maminsan nana. Agreklamo da adagos iti presyo. Di da panunutan ti rigat kan sakripisyo dagiti agnegnegosyo. Day takot nga raw. Ngam no ijay mall. Apaw, uray na kangingina, di damot tawaran. Very true nana. Husto ano impadas na tapno saan asumanao. At least ita, amunan. Wen bilibak nga rod king ka. Tauray sumanauda. Itultuloy mo latta tinigosyong. Husto day tangar aramida balasang kaw. Uray anya pa iti bagbagada. Di ka agpaapiktaw. Gagangay na laang dayta kadagiti nagatel tingiwat na. Ay talaga nana. Talaga ajak to pulos paapikto kadakwada. Anya ngay kumatibibiyang da kanyak. At saan mat nga isuda timang pakpakan kada kami nga agina. Talaga akayat ko ti makaurnong para iti anak ko na Silya. Ay nawaw! Nasaya at man kan saan ti aramid tayo at daket adalat ta maibaga ti sabali a tao. Nupay kasta, di tay agpaapekto, di tay maupay. Itultuloy tayo latta tinarugyan tayo. Iti kasta, agbaligi tayo iti anyaman a plano tayo iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaduang mamuti ka nam si Kasurayda. Ay nawaw, apay kastaman ti panagsasaom kanyak si Kapakito. Wan tanakakutkutong kamot nga may. Nukas tang agkuy-kuyog takit sa bali ti panagkita lagi ti tattao kanyak. Anya, Amangan no panunutin da asaan ka apakpakanan. amo ti sitwasyon ko lakay. Uray ado pa'y ti kanek sa anak latta alumukmug. Basta, mangan ka iti ado. Ti kayat ko kit nalukmag ka. Ha? Apay ngamin ayang ado ti ririm. Kat sa anak mat anakutong unay. Sakto laang mat ti kastoy akinakutong no para kanya. Wan para kin ka. Ngam kasano akmot ngay. Saan man asyak ti ibabain mo.
Ay, nagadulakit din nga amom. Umayak man, nanang. Magtugaw ka. Agkapitayaw. Sige lang, nanang. Nagkapi ako ni Jabalay. Anya gamin, di gagara, manakaw. Amangan ko nakno dati amuya apang palukmag. Vitamins ka, day. Kumporme, nanang. Ipainom ko kumakin di bakit ko. Tapnulo mo ko magmamay. Para kan bakit mo kunam? Wala lang. Tapnulo mo ko magmanmay. Sakto laang mo, tikinakutong ni bakit mo. Kaya tigas dyan, nanang. Ay, nagadulakit din nga among pakita. Nakababay nga ron kas lang agkoy-kuyog kami, nanang. Ni manang manlaangan ti kasarita. Kasla di nakmut gam matulungan iti parikot ko, nanang. Para king ka. Ay, nawaw. Anya day to'y lakay. Na, di mo makita ay ano anya dagita. Vitamins man. Dahita ti tumaram, tapnulo mo kung magkamanmag. Ha? Dahita ti tinumar ni manang Belen, iso alimukmag. Amangan mo't no adda ti side effects na day to'y a vitamins. Side effect mo't nga ibagbagam. Kita masibibiyag pa ni manang Belen. Saan mo't ngamin amabali na basta agtumaraklatan? Anya ka lagi din ay surayda. Kasapulam nga ruday ta ha. Sige, tumaraklatan tapno awan maibagbagam kanya. Ay nawaw, sika ka di dayta, Maray. Unay kan, mare. Lumukluk magkamot. Iso day to yung ti epekto ti vitamins nga ipatpatumar nila kay kumare. Anya? Kinapudno na, diyak kumakayat ngam ipilit namot. Isupay ket di ti pagapaan mino daduma. Saan kamot anak ko tung unay, Maray? Diyak man amukan lakay kumare. Nagado ti riri na. Manmanumat ti asawa akasta. Ay na, no saan ko laang nga ay ayatan. Ay na, Ano sa mun amaray? di na laang labsen ti manguyaw kanyak, mare. Tano mapunwa na, sa anak nga agduado amang panaw kankwana. Nangyagak iti groceries para kada kayo, tatang. Ay nawaw, adupay mo tinabati anak kao. Tapno at dalat taabas tuyo, ah. Diyak mamin sigurado no kaano manen ama ka umayak. Aguray ka. Apay ka di, tatang. Lumuklok magkamay. Ah? Epekto ti vitamins atom tumarag, tatang. Anya. Kastoy mo lang ti kayat nila kay ko. Kayat na alumukmagak. Tapno saan ka no anakababain. Ti kinakutong kumangamin ti pagapaan minudaduma, tatang. Tinapatig, akit saan ka asakitin ako na anak ko? Saan matkit di, tatang? Ngam arami deklatan ati kayat na. Tapno awan maibaga na kanyak nga asawa na. Anyat mako na ang pakito. Ite, Ay nawaw, iti kinalukmag ko ah. Oh, kita saanin nga umanay dagiti medium size akawas ko kanya. ha? Oh, mabalin mo't siguro dayto yan, lakay. Ay, bakit? Oh, plus size aminin abadok ita. Natural. Ibagay mo mo't nga mina. Alangan mo't nga small tigatangam, kat plus size ka nga ron. Ni, apay nga akas na ti panagsasaw. Kasla saan ka mo't anaragsak alimok magdatao. Aglisi ka man kadidita, ta mga laki ti baso. Na Day, insardeng mo, ti vitamins mo, Maray. uwinin amare. Naimbag man, ta saan ka akimot tong manan? Kaasi na, saan mo't mare? Jeda duma nga men, no isardeng da, kat agsublimanan iti sigod ti bagida. Mayat mo't jem patumar nila kay ko. No kayat mo di itad ko kan katinabati, tatumarumat. Ay nawaw, saanan, Maray? Di mo kayat tilumukmag ay mare. Saanan, Maray? Naragsak matan nila kay ko, nga oray no kastuyak laang. Naimbag kan ka ata nasingput nila kay mo mare. Kan, saan nariri? Siyempre nalaingak nga agpili, Maray. Di si kan tinalay ngagpili mare. Agkape kayo pa, nanang. Agyaman naklaw unay, suray da anak ko. Awan anyaman na, nanang.
Nay, dakal magayam tilimok magham na kaw. Wan nga rod nanang, isumat ngamin ti kayat nila kay ko. Para kada kayaw. Mangan kayo iti nasusustansya, tapno mayat ti salunat. Agyaman naklaunay nanang. Agtumtumar ka kadipay iti vitamins. Insardeng ko nanang. Nasaya at madimot lang no sobra. Ay, jak ngamin maawatan ni Pakitaw. Naririlaw na'y mo't. Kunamlan asino a perfecto. Matuloy ka ngagpasentro ita? Wan, agdigos ka matan ata ang kuyog ta. Kasaritam ti supplier mo, saan ka deng? Sana ako na matuloy. Ay nawaw, itian niya agap mo. At dati na pati nga ramida ki Garden. Isungay tantan ko pa ilang ti panagpasintro. Anya? No siga, matuloy ka lata. Awan mo ti aramidom ita. Napatag ti pagsaritaan nyo, saan ka de? Wen, nga mabalin mo't ama itantan pa ilang, ta saan mo't nga emergency. Idirit sumlatan no di mo kayat nga agkuyog ta. Ha? Makadlawa ko na. Gapo talimok magak, ibain nakmatan. Ay nawaw. Sana po doon ta? Di mo tupay kayat nga agkuyog ta. Kasla masiksikuran ka. Iso nga amuklatan, pakito. Kumusta nga itilakad mo, Maray? Okay lang, mare. Sikam sa laang matinagpasentro itay. Wen mare, siyak laang. Ti ko nam kanyak idikalman kat agkuyog kayo kun lakay mo. Kumaa, ngam intantan na matilakad na mare. Anya? Madlaw mat ngamin adi na kayat nga agkuyog kami. Ibain naklakit di ti asawak mare. Ay nawaw. Awan ti amok ama kagapo tapno ibain na ka, Maray. Adda mare, ibain na ngamin limok magak. Kastamat ti kayat na, saan ka day? Hay, jak mo iti asawak mare. Saan ko ang maawatan ti ugali na? Mangal daw tan lakay, nakaluto akon. Kontrolo man nga minti kanam. Anya? Sana nasaya at nga doon ti kanam. Ayon gayam, agsumbada ka no ije plaza inton bigat. Kat, anya ko maita kanya. Mapan ka makisumba awan mo ti trabahom kat. Ay nawaw, aglaba ak inton bigat lakay. Itantan mo pa ilang deta pa naglabam. Masapul nga exercise ka, tanay, sobra mo tan deta kinalukmag mo. Anya? Na, anya pa lang aramidam. Di mo't imbagakin ka makisumba ka ita. Agpudno ka man kanyak pakito. Ibain nak ka di. Na, dakes ka di ayat imbagak. Rumbang laeng nga ag-exercise ka, ta nakalukluk magkamot launayin. Saan ka di akas to iti kayat mo? Pinagtumarnak iti vitamins. Itatalimok magak. Kastamatan ti bagam. Na, concern naklaang kin ka. Hay, di ka maaawatan. Naimbag pa ni... Asino? Asino tinaimbag nga bagbagam? No kayat mo disikan ti mapan makizumba. Pagsayata mo ti bagbagak baka. Ay na, pakito aya. Nagadulakit din nga mong. Masurunak iti manugang yun nanang. Ay nawaw, apay ni Surayda. Wala ata, awan mo ti dinggan nasa o. Anya timbagam kan ko na aya. Binagaklaang mat nga exercise. Ta grabe mo tinti kinalukmag na. Ngam isupay lang ti makaungot kanyak. Na, saan ka di akas jay ti kayat mau? Ti lumukmag ni bakit mau? Sobra mo tinday dyan, nana. Apay nga main anagado ti rirem, Kahit ko lang mat apresentable ni bakit ko, tapno may pagpanakil ko mata. Presentable mo't ni bakit mau sipod pa iday. Talaga lang kiday, adi ka makuntintaw. Apay, perfecto kaya. Nay, apay nga agim impake ka. Pumanaw akon, pakito. Na, itaan niya aga po pumanaw ka. Diyak kayat ti ugalyam. Anya? Nariri ka launay. Uray simple lang ang abanag. Nagado aririm. Ay, nawaw. Konsar naklaang kang kanya. At dayamat concern na kas na. No agsasaw ka, kunamlan perpekto ka. Nagado ti reklamom kanyak.
Siyak tupay, agul uli makaklaan. Ha? Uray lupap ti agong mo, kandakkel ti butsyog mo, awan tinangag mo kanya. Ha? Makaammo kamatan iti biyag mo, makaumamot ti kastang ugalin. No adda parikot, pagsaritaan nyo itinalapat. Ay, jak kayatin tatang. Naririlaunay day di apakito. Ay, naanak ko, simple lang, may tinagapaan nyo kay. Saan asimple day jay tatang? Body shaming ti kas jengar aramidan na. Nagsasaokot kasla perpekto kanumot, uray saan mo't. Hinya, Siyak tupay. Nagululi makaklaan nga uray lupap mit ti agong na, kandakkel ti butsyog na. when atay ayatamit na tao. Dayta nga rod, tatang. Dayta ti di na mapanunot. Nukas di kumamit akat agsarming pay, sakbay a pagsasawan na kakas jay. Siguraduan na pay a perpekto, sakbay nga ibaba na ti kinatao. May ka din ni Kumarim Surayda dito'y balayo. One month, apay ka day. Uwan tasaan mo nga agawi di dya balay. Apay ko mga agawid, kat nasakit tinakam na day jay kang ka. Pagsayatan na mo ti paparamid ko kankwana kit. Body shaming ko nam Idi na kutong nagaduti sa om. Itaalimukmag, isulat ta. Ipatay mo ti kinalukmag na aya. Saan mo't Mulagayam kat. Apay anariri ka ngay. Sakbay nga agreklamo ka, agsarming ka kumapay, tauray si kamot. Ado ti pagkurkurangam, ngam ada ka dinangag mo areklamo na. Awan pa'y mo't kindi. Makitam day ta. Uray lupap ti agong mo, kandakal ti butsyog mo. Saan nagreklamo ti kumarek? Ngamen, ay ayatan na ka. Kasde ka kumamat kankwa na tapno naragsak ti biyag. Kahit kumusta ngay? Nag-awidan ni bakit mau? Saan nga ron nanang? Anya pa'y lang arutar aramidam ngay. Anyat kahit wasawan nanang? Unay kamutan pakito. Mapan kay di balay daa. Ay worm ni bakit mo? Oho. Asan no ikamat ni tatang na tibunang na? Amumot gayam tagbutang. Pagbabawya akong ti kasi pa nagsasaokin ni bakit ko nanang. Nupod no man ta pa nagbabawi nga ibagbagam. Mapan kay di balay da. Kat inton sumarunaw, agtanang ka. Saan kumaati kinariklamom tinangnang runa? Uwan nanang. Laglagi pa nga damat pagkurkurangam. Ngamawan tinangag mo kan bakit mo? Narespeto mo't nga minday dyan nanang. Day tati may parbang anak ko. Kas agasawa, irespeto yo titunggal may sa. Ay na, agyaman na klaunay tayo manugot kang agawid ta bakit? Last chance mo day to yan, pakito. Last chance. Ay, uwan bakit? Di ka manalagan. Agsingsing puta ko na talaga. Rumbang lang Sana kung nagreklamo. Tamang ano panawan nak manay. Ay, wala. Maminsan pa'y nga aramidam ti kasyay. Di mo namnamaan ang mapakawan ka pa'y. Talaga ang panawan kan. Sorry bakit? Saanan ang maulit. Saan na kon nga iruruman? Saan na kon nga ibain? Saanan bakit? No kayat mo, di agkuyog tang agpasentro inton bigat. Kun kunam laang mananday ta. Saan? Pudno ti bagbagak bakit? Uraan niya pa'y titsuram. Saan ka nga ibain? Nagbidutak lang iti kalabas. Iso pasensyakan. Bakit? Ay, nawaw! Kas agasawa, respetuan nyo kuma titunggal maysa. Normal laang nga ada pagkurangan titunggal maysa. Ngamin, saan tayo mat anayanak a perpekto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.